Assalamualaikum teman-teman. Wow, jumpa lagi teman-teman nih. Wow, ini ada apa teman-teman ini? Wah, ternyata ada boba besar di atas pohon ini teman-teman nih. Wah, seru teman-teman nih. Coba kita lihat lagi ke bawah teman-teman ini. Wow, ternyata di bawahnya ada topeng ondel-ondel. Wah, ini ada apa lagi teman-teman ini? Wow, ini ada Masya boba juga ternyata teman-teman ini. Wow, ada Jarjit. Wow, ternyata di sini banyak warga Ipin dengan Upin. Wow, seru teman-teman nih. Oke teman-teman, ayo kita ambilkan satu persatu. Wah, terutama apa dulu teman-teman nih? Terutama kita ambil ini dia teman-teman nih. Wow, ini si boba besar ternyata teman-teman di atas pohon ini teman-teman. Oke teman-teman, mari kita amankan si bobanya teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Kita taruh di mana ya teman-temannya bobanya? Oke teman-teman, kita taruh di sini saja yuk teman-teman yuk. Wah, mantap teman-teman nih. Kita taruh di sini saja bobanya. Oke teman-teman, kita amankan apa lagi nih teman-teman nih? Wow, ini dia teman-teman nih ya. Ini dia si topeng ondel-ondel teman-teman. Oke, kita amankan dulu si topeng ondel-ondel ini teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Kita taruh lagi di sini yuk teman-teman yuk. Wah, mantap teman-teman nih. Ternyata di sini ada topeng ondel-ondelnya. Wow, apalagi yuk teman-teman yuk. Ini dia teman-teman nih. Kita amankan si Masya. Wow, keren teman-teman, sama si boba lagi teman-teman. Wow, keren ini teman-teman nih. Kita amankan di sini saja teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Ada Masya, ada boba. Wow, apalagi ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman nih. Kita amankan dulu ini. Wah, ini si Mail, kakak Ros. Oke teman-teman, kita amankan dulu si Mail dengan si kakak Rosnya. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Apalagi ya teman-teman ya. Wow, ini si Jarjit teman-teman nih. Oke, kita amankan si Jarjit dengan si Meme. Wah, mantap teman-teman nih. Kita amankan saja Jarjit dengan si Meme teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Mantap ya teman-teman ya. Wah, apalagi teman-teman ini. Wow, ini dia teman-teman nih, si Iksan. Wah, Iksan dengan boneka Squid Game. Oke teman-teman, mari kita amankan lagi si Iksan dengan boneka Squid Game ya teman-teman nih. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wow, sekarang kita amankan apa lagi teman-teman ini? Wah, ini ada si Upin dengan si Opa. Oke teman-teman, kita amankan lagi si Upin dengan si opahnya. Wah, keren ya teman-teman ya. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Kita taruh lagi di sini. Wah, mantap teman-teman nih. Kita amankan apa lagi teman-teman ini? Wow, ini si Ipin ternyata teman-teman nih. Oke, kita taruh lagi si Ipin di sini teman-teman. Wah, mantap teman-teman nih. Apalagi ya? Wow, seru nih teman-teman nih. Wow, ini dia teman-teman ini. Ternyata ada angsa teman-teman. Wow. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wah, mantap teman-teman nih. Oke, kita amankan apa lagi ya teman-teman ya? Wow, ini teman-teman nih. Ondel-ondel pocong ternyata teman-teman. Oke, kita amankan lagi si ondel-ondel pocongnya teman-teman nih. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman. Wah, ternyata di sini banyak ya. Wow. Oke teman-teman, apa lagi nih? Wah, ini ya teman-teman. Ada si Monkey dengan Doraemon. Oke teman-teman, mari kita amankan si Monkey dengan si Doraemon ini. Wah, keren teman-teman nih. Mari kita amankan lagi ini teman-teman nih. Kita amankan si Monkey dengan si Doraemon. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pencarian kita ya teman-teman. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.